should be run. Jotelo mag siasa mawuok kadhood nam chumbi okwayo piny owacho mondo omi otiek ywaruok mar lowo mogo tach e gwengego kapok weche okalo tong'. Jotelo gi mane loso e kinde nyasi mar golo oboke mag lowo, nyasi ma bende ne oyore kod jatend migawo mar weche mwandu manie bolo Ali Hassan Joho kaachiel gi Gavana Abdulswamad Sharif Nassir kendo jotelo mamoko ywak ni achude mayako lowo mag jopiny ng'eny ahinya alwora ma nam Lolwe Nam Chumbi, kendo maendi e kinde manyaka koro rit ratiro mag jopiny e lopegi. Ali Mahaba kwa sasa nakuita. Hizi kelele nyingine nyingi za makabila na ukabila na mambo ya kuchocheana, naomba watu wakija msiwasikize. Mambo ni kwa mipango, na mipango yanatoa mazao, na leo tunaona mazao, watu wanachukua title deed. Bwenyenye yoyote, serikali ni jukumu lake kusikizana na huyo bwenyenye, amalizane naye, awapimie watu wetu wa Jomvu na Mombasa kwa jumla ili waweze kupata mahati yao ya kumiliki ardhi. Nia yangu ikifika mwaka 2027 kwa uchache zaidi zile zitakazoweza kufanywa na serikali ya kaunti ya Mombasa zisipungue title deed 30,000. Kando na zile tutakazoweza kufanya kwa ushirikiano wa President William Samoei Ruto tukishirikiana na Waziri Hassan Ali Joho, tutaweza kuongeza zaidi. Hakuna mtu atahamishwa katika shamba lake tena, lakini na nyinyi pia msivamie ovyo ovyo. Msivamie, wale ambao wako halali tutawachunga.